mampalahelo ihany le satria efa tsy zao tsony atao hoe politika, efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina Madagasikara. Dia ny zavatra teneniko mivoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsona ny firaisan-kinantsika, ny fiombona-po, ny fifampitokisana, dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo polisy sy gendarme sy tafatsika reo mba hafantarana, mba hatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Zay no anaovana antsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa izay efa nanao ny ainy-tseo zavatra nanomboka omaly iady amin'io tsy fandriam-pahalemana vaovao izay noforoan'ny sasany eto amin'ny firenena ty, dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany. Dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa. Ny soa fianatra manko any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy, alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zaza very dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président fokontany mitsoka kiririoka mba ahafantaran'olona misy zaza very any mba ahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Ho antsika rehetra izay manana renseignement, manana information mikasika an'io zavatra io any, aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra na mampandre anay izay manana ny contact anay mba ahafahantsika miady angakaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Raha ny vavaovoarainao dia natofolo eo amin'ny firy ny tsanganisy mitovitovy ve le fomba fanaony raha ireo tsanganisy io zavatra nisy io efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017 2018 dia za tsy teny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy nisy efa nataony zareo io tamin'ny 2017 2018. Ny antota nisy zay misy eo dia tsy dia ho haiko loatra ny teny azy eo ofisialy satria hainao manjery zay mampanontany tena ihany mamoaka azy ireny voalohany, ary zay ny anisan'ny mampalahelo koa misy anao manjery miandry mihitsy mba tsy tenenana hoe miraitsikombako le olona ve sa ahoana satria izy no mamoaka an'io voalohany ohatrany hoe faly rehefa misy zaza very rehefa misy zaza misy mamono dia izy ny voalohany mamoaka an'ireny. Dia tsy ho haiko ny teny hoe tena antotanisa tena marina ve reny antotanisa paritaka en'ireny fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita, dia 17 efa nahafantarana ny fiverenany sy ny misy an'ilay titelo izay lasa reto moa zany. Ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra io sa tsy misy. Kidnapping. Bonjour alors que zay volagna raha jiaby dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviagna zay efa fianakaviagnan'le zaza le efa hita faty igny. Dia voalohany aloha isoragna fitondram-panjakagna magname telo filaminagna 400 isa iharovagna Antananarivo renivohitra igny. Tegna isoragna betsaka satria bofa mety ho isy fihaingnany le izy. Dia faharoa magnaraka zegny hoe nivolagna mboko tsy haiko hoe marobe am'zegny publication Facebook eo toerantsika mahita raha agnatin'ny Facebook tsy hay fahamarinana ndraiky ny tsy fahamarinana fô efa misy publication agny mivolagna hoe zone total nisa isan'le olo very de zao efa hita. De hozy za aminjay hoe taiza nahatagny olo aby le hita re. Nagnino regny fogna hita fô sasany tsy hita. Taiza zegny nahatagny regny. Karaha za manokagna le raha regniko hoe hita ihany olo aby regny fô tsy fivolagna hoe
tamtany nagnanjao na tagny zare zegny hoe possibilité raha roa zegny soit agnaty tragno nagnatovigny iolab le fihita regny de sarahigny aroa zegny iolab re de sasany tamtany magnanjao de sasany tany magnanjao fô izy tsy nitampo satria misy le hita misy le tsy hita soit karazan'olo organisation aroa magnano le kidnapping le tamin'ny organisation araiky efa hita de le tamin'ny organisation araiky mbola tsy hita zegny koa cas possible fa tsy haiko za satria tsisy fivolagnana hoe tamtany nagnanjao na tamtany nagnanjao nahitagna iolab leha hita re fô raha nivolagna fogna hoe hita zegny de fahitako azaho za tsy magnano tsy mi-accuser fa za zegny juste mivolagna hoe théorie nahy hoe satria koa fataoko ohatra hoe samby gasy tsy haiko hoe na gasy le magnano azy na tsy gasy fa intuition sy raha zegny nina hoe izy ka samby gasy zao nagnano igny tsisy dirany hoe fanjakagna sy ny tara tsy mi-accuser fanjakagna hoe misy impliqué ny fanjakagna fa possible hita fa magnino izy aminjao tsy hita nefa raha Antananarivo eto misy le izy ataontsika ohatra fogna tamile colonel le raiky le tefa elaela le nitakarigny igny tagnatin'ny tragno anazy tagny izy hita zegny hoe izy ka Antananarivo eto tokony ho hita fogna antany misy raha zegny de question mipetraka aminjay ino antony tsy mety ahtagna azy satria efa tagnatin'ny tsy des jours tato fogna le izy fa efa ampy une semaine misy olo mivolagna fa efa ampy une semaine misy agnan'le olo very de faharoa tsy haiko faharoa sy fahatelo de raha ohatra tsy raha ohatra mizegny fa zegny mintsy izy za mino fa tsy a Madagasikara eto ampiasagna le tova iarahantsika nahita sy nahalala hoe le tovolahy le nalaigny tova igny de le tovolahy maty igny nalaigny tova de zegny hoe iolab leha nikidnapenjare regny de alaigny tova ary fagnamarihagna tsy zaza ihany tompoko le kidnapenjare aminjao tsy fangalaran-jaza tsy fangalaran-jaza tsony le aminjao fangalaragn'olo zegny hoe anao koa fa agnatin'ny kategorian'olo efa tokony hitandry de fangalaragna tova le izy de za misy maro tsy tokony ampiasainjare eto le izy satria eto angalaranjare azy izy ko ampiasaigny eto keritreretigna tokony takatry fanjakagna le olo magnano azy de tsy maintsy hanagna eritreritry zareo tsy ampiasaigny eto izy de raha tsy ampiasaigny eto izy amin'ny fomba ôna hagnaboahanjare azy tsy ho hitan'ny fanjakagna zegny hoe tsy maintsy handalo amin'ny aéroport le izy ary tsy maintsy handalo amin'ny port le izy raha ohatra hoe tsy amin'ny aéroport tsy maintsy amin'ny port de amin'ny fomba ôna zegny tsy tokony hatakariny iolab re zegny keny tsy le tamin'ny tô fogna fa tamin'ny fangalaragn'olo jiaby nagnaragna nosy le fa elaby tamin'ny fomba ôna zegny tsy natakariny iolab regny nefa raha tsy maintsy handalo aéroport na amin'ny port de tsy haintsika regny satria regny zegny tamin'ny histoire lasagna tagny tsy haintsika hoe nanisy implication politika na tsisy fa le zao miaraka amin'ny président fanavaozana satria hagnavao de mangataka tompoko ny hisekiriziavagna mba hirenforcegna sécurité amin'ny aéroport sy ny port satria tsy maintsy amin'ny regny fogna ny hagnondramagna azy raha ohatra satria possible zegny tsy ho hainy mpitandro filaminagna hoe tsy ho hainy mpitandro filaminagna sasany hoe tova avy amin'ny aign'olombelogno de tsy maintsy hisy implication ny ministry ny fahasalamagna koa le izy mba hahatonga le raha zegny ho takatry le tegna magnano azy satria i raha tsy regny le olo tegna fotony le fotony
mpagnano azy regny atao fomba hanakaragna azy na atao encore sécurité tsy maintsy mbola hisy fomba fogna hangalaran-jare. De zegny solution hitako hoe magnino ka le olo magnano azy regny mintsy atao fomba hanakaragny regny. Atao koa stratégie na takarisy koa marigny zegny tsy haiko fa marinany izy koa maro le tamile olo hita regny de atao fomba karaha nahatagny regny koa fomba atao. Avake koa fangatahagna fafiry hoe mba ampiagna koa le mpitandro filaminagna misécuriser tanagna satria za zao fa nandeha tamy ville nomaly za nandeha tamy ville satria nomaly le izy nandeha tamy ville patokinody fogna tsy nahita mpitandro filaminagna karaha olo ndeha hagnano i sécurité ny raha zegny fahatako azy. De za zegny mahita hoe tokony ampiagna ihany le mpitandro filamina. De hafatra hely ho an'olo jiaby mitaiza tanora na olo maventy miezah tsy modialigny aminjao. Tegna éviter mintsy hoe modialigny mandeha reriky na ataoko ohatra hoe olo arosy telo fognany afazatokisa satria zare andeha hangalatra olo zegny tsy andeha reriky. Zegny hoe mbola fondro possibilité ny anako areko olo telo fogna miaraka mbola henjare fomba hangalagna are. Donc solution hitako hoe tsy miboaka tragno andro koa fa hita harivariva mody mijanogno an-tragno. Na eo zegny raha ataony fiarovagna ataony mpitandro filaminagna atsika koa tsy mitandrigny koa tsisy bokony le raha. Zegny tapitry.